मैम अखोई हजिक vocabulary से day 1 दी ताखरबने को आइना हजिक तौरी प्लान जे beginners study plan day 1 तौरे day 2 सिदा तौदुई से vocabulary लाइरिक पाबा हिटिबा छात्र सिंगसिना ने इंग्लिश की vocabulary पा हितबा से day 1 to day 31 हाइ थामा सुपना पाना हाइ ता नोमगी day 1 मथन नुमितन day 2 सुमाइना पाबा तंबीबने बहान बदको सी लोरकन तो खाइना मग one word substitution की idioms की synonym की antonym की spelling की अदे क्या black book है ना याम मामिंग सब पढ़ ले अम्मा हो जिक मैं पान रही से सी आई मणिपुरी दा तुम explain ना थोड़ा किन्हीं मथम को vocabulary जाम थी मरांग का है लगे तो वो ने यां ना राइज़ या अदु ये ngo हो जिक कोई तो दूसरा beginners study plan day 2 मामांग तो से करे explain तो वो vocabulary पावा है से कोई की याम पादिश रोकती तो इन्हें repeat तो गन मसिंग तो हाना focus तो उसी ने most repeated आइडी exam सिंग दा हाना हंगरबा सी मरवेना ना सीधा लेरीबो one word substitution जे सीधी यावरीबो one अनिमक से SSC GD लेवेन की 2029 की डायरेक्ट क्वेश्चन दुनिया बुको GD दा हंगे है वानी SSC की एग्जाम आते इधर हंगकनी बैंक दे सुनो हंग बिया vocabulary है जिको क्या नबरा लोकसिन अमगा वाइट वैसे न तौना बनेबा सी हाना नहीं रसी अदुगा मथा इन तौदिस केनो most repeated सिंग हाना तौजे है बने one word substitution दा तरे लाकने idiom ता तरे अदगी synonym antonym spelling लोइना तरे तरे लाकने vocabulary section दे अमुक सो हाइग्रे वीडियो से आई वीडियो से याना हाने मिस योरम बे अदुन आई कैनो इगे को vocabulary section से अमुक हान हाइगे synonym लेरे को meaning मानबा असम बिदिगे synonym antonym one word substitution OWS है जिको one word substitution वही मोशन बा idioms लेरे अदुगा spelling असुम्बा रान बखंदु गाइनो को असम बिदि इरे कोइना से सुमाइन सेक्शन मंगा लेने हबनेबा आई day 1 day 2 day हाउ इसे synonym की तरह antonym की तरह one word substitution की तरह idioms की तरह spelling की तरह सिनेबो को तरह न खुजिंग ओरगा असिंग बिदि मंगा प्लान नि अनि यमना खोगी SSGD की 2019 द बेस तोरगा इना 2019 द आइगी साथा सिंग खल्लगा इना सेंबी की बनेबा अदुगा मणिपुर दा एक्सप्लेन तोरगा ताक पाइ तारे SSGD थागे लाख पसाटा सिंजी लाइरिक से खोगी को सोला लाख पाइ तारे vocabulary पा वही तब मोय खनबी रकाना इना सुम तौगी बनेबा वीडियो जी आदि नोट से सेम की बनेबा होइना वीडियो रिकॉर्डिंग ओइना तोरगा मयाम द फंगन गेन तौने नोइज फंगे मयाम से फंगलने को अदुगा सीना हान बोइरगा को बिगिनर्स ओहेलगा मतंग आई अपडेट तौरखिनेबको vocabulary से नसाना सेल्फ स्टडी तौबद तनबदो थोक्तनबा आई यावरग पाजे हैबो मैतलोंदा नत्र अखोइ ngangiba लोन मणिपुर लैंग्वेज सिदा याम मयक सेंग अथ खंगना पारबा vocabulary जे अदुकी मथिक लायरानेबा नोइना मतंग देदि अस ओजा यावदो जारी थन पा हेरेगा हरानेबा सात्र खरा मदिगो इंग्लिश पु ओजा यावदा का करी वगे हाइबसु अदुम लैबको अदर फरे मैम हौरजे अहमदा को one word substitution जे करिनो ए हाइग्रे अमकजो हाइरमगे वही सबुलमा पिरम से मदुगी महु छिनबे याबो वही इवो हाइबनेबको यारे को अदु क्वेश्चन जेना सी ओइदुनी someone in love with himself मसाना मसाबो यामना नुक्सीबा मिजी करी कौगे हाइबने कनाना कॉल तोरजे हेलो क्लास तौरिया क्लास ngal le toro फोन जे ऑफ तौदे यारो समाय तौदे वीडियो रिकॉर्ड लोंगान सिदि बेरा ताद्रो यार को मैम मरथन फोन कॉलम लाक्सिले को हाइदि फोन जिजो ऑन तौदे यादबा यम को someone in love with himself मसाना मसाव यामना नुक्सिजबा हाइबदि मसायम थागत कम मिस हाइने खुसे मागे आंसर केनो नार्सिसिस्ट मसायम थागत कन मरोइना मसागी सौंग सदा मागी लुक साइतारेने सुमद बेस तौरगा सुमद याम थागत मिजे नार्सिसिस्ट कवेबको अदो सुगम मी मखल ताकपजे कै कवेबा मखोइसे कॉमन नाउन कवे CN हाइजे कॉमन नाउन अमा हारगा जाताबो कमुजे कॉमन नाउन द सिंगने मोइसे को अदुगा नार्सिसिस्ट हाइबजे मीनिंग मानबा सिनोनिम मोइना हंग पुसे दुम याय वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन न तबिदो को सिनोनिम हंगागन इगोइस्ट का हाइबे याय को इगोइस्ट मसागी तौबंग अमा मयाम से थागतलगा लेजबा मीजे इगोइस्ट कवे नार्सिसिस्ट सु समाने को नार्सिसिस्ट ने स्पेशली मोय अपीयरेंस है अपीयरेंस सोंग सादा मीन उरिबागी सक्तम से सिमोंग दई फजई अदुने दाने ga yam थागतजबसे अदुगा सिना कॉमन नाउन ओरे को मथंग द सोल है केनो ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर कलेक्टिव नाउन ओइदो सिना संगु तक नाउन से कै कवेबा कलेक्टिव नाउन ने आइना नोइद vocabulary पाबदा इमालोन दा अर्थ खंगना पाबा अमा अहमद दका ओइस अदुगा करीम दका ओइबा पार्ट ऑफ स्पीच मरम इंग्लिश ngang थोक मतमदा ग्रामर की रूल पांसेलगा vocabulary सिनर इंग्लिश ngang बा इबदा हैनना बगिदमक्ता पार्ट ऑफ स्पीच यावना खंगौ हाइबदो सोल हाइबदि कलेक्टिव नाउन ने को अदुना नाउन दि ओइरे माजे कल संगु तक नाउन हेरे को nga संगु
group sara salidana mo hido collective noun ne adu muduni ko mathangda one was substitution game ko sina hojiki hamaga ani subaduna kana oire previous year oire ko sisu previous year di oiduni ko sisu black book tagi aina collection tawgi bane ko most repeated ni yemo fastidious service kari hano si fastidious na answer oiduni ko one who is difficult to please I did pelan badayamna themna bu hona pelan ma hona ba yam wa ba mi je pelan ma yam motion ba adu mi je ke do ba fastidious oiba ka weba ko si kai ko tara adu ma nesar adjective otare he is very fastidious guide we name adjective when used to go da ba si ko yana ba ja adu mi je kai ko we fast mi gun dak ko sin bu hoine na adjective otare ko he is very my girlfriend is very fastidious sabi ai girlfriend je thiem da khara farak tai ga ba do ne bu ko I think inevitable have a adjective ne my meaning na kari have no that cannot be avoided or prevented hagadam ne di wallet printing mistake am lere ko typing mistake ai tare ai koina ne na thaire ga sat pa yaroi da thengnar roige unar roige kantho salage ga have su yaroi da adu kai ko ba inevitable ko ba ai koina si ba have si ai di si ba talle ga na na thairi sat pa yagadra su yaroi na tra aduna that is inevitable hai duine ba sumar understand to ko aduna yongo adjective ni go se passive is khangmo do maram morga english ibu da sumni ibanga ma kaduine na passive is sauna khangje ha bajima maroi ko sima ne main point noi da honingi je kodam moina har that have sin now ne subject oi ba da sin ba ko dai have sin na verb ne natra kanda roja adagi deadd sin adjective yan sabra aina asiba mi mu yar ga do I saw at that body guide ne body have a noun ji mamang da ma bu qualify to boy ni sinari ba se adjective ko re die have in the verb ne ba ma yaw ba sin irake ko don't die before your death kari hai no si atha ja meaning ja your death as noun ne ko your ri matung ne sinari ba death sin noun ne maram di your ji adjective ne ba ko your ji adjective ni positive adjective nataga pronominal adjective hana ju kawe ko adjective matung da sinagadam ni that ase aduna that sina noun sigi die sina verb ne ba nang sidau leram nang je aseng ba sidring da sigunu means habadin mi ba sidau le da sidring ase da ai pun sida da sam tar accident thue hai wakan ton tharaga yam tawra si leibudo adu asiba makhalam ne da haidi nang naturally sidau leram do sidring da nang na asiba magum hingono habagi meaning ne ma piri ko azumana aina haningi point na taina te part of species da kayam oy english ibada ngam bada yan ko aduna vocabulary se word meaning se na khanga matam da ne si part of species khangdra adu ta de nang hai english ta dum kana roi ba sina bum khangoi ha ba aduna aina ko adik main emphasis meaning is ai gi satra sing meaning khangba imalon ji da khangba haidok pa hebi sang da leiba fazana manung thina khangta raga di english iba pa ba hai ngam duije yan da bai ja mina english akhoi manipur masada su english ling yam lai rise moi linga pol ko na te ba moi maron ju na te ba chumbra mi maron du tamma ga thawai yauna tamma ga heri na tamma da niyom sum na tamma ga yam thuna hire niyom sum na tam da bai ne yam na hitris ai samak su ngai ai manipur dem satani ngarang nan video da sum hairi da na niyom sum tamma dei ju haidui ne ba haibi ai da na aduni ko maroi na si po se emphasis am pi haninge next panacea is ke no panacea have a remedy for all disease ko upai have the solution ama have never remedy of the solution am pambai natraga karigumba ama have never something karigumba problem ama solve tong na ba karigumba problem ama solve tong na ba adugumba upai ama have never natraga na a remedy for all disease puna ba kong na ba adugumba solution hai tar upai hai tare ko panacea ka we kanda right noun oidini ko adagi bureaucracy have sina ka dore abstract noun oidi ba kanda right sarkar gi nature ta karamba sarkar officer sing na salai ba officer sing ko official sing na salai ba duguma sarkar je government run by the officials kanda right sina bureaucracy ko re ko ade carnival have ke no mi makhal ma tai na tra adu ta de common noun oi tare karma mi makhal no carnival he sa mi bagi place aba se noi thengnaram gani carnivorous omnivorous herbivorous hana leibra herbivorous mana masing sabas herbivorous ko adjective ni ko adu kam buduna adai carnivorous haingana saing saba
omnivorous haragana animal saba ga letro ado sina human flesh saba kamune ko adung ma misak tu kai kawe ba cannibal kawe sna common noun kawe ko adana passive se song yong khang na sa se ba mathang mathang the idioms lai idioms have je kai no mamang du hai gre amaka ju halaki idioms have je akoina group words with ne ma je phrase amadi with ne aduga lerami ba word sing je sigi matung ina meaning halloi magi tongan ba praman panthai gi oiba habiti english taragana literary meaning ga kawe ko adu laigada ba adugumba waisabul ado idioms kawe ba ko ma si thelagadi akoni english fazable lo ni haidu ba maitalon ngam da su praman panthai gi sinara wanga ngade mina fazable lon chingdrana singe ko adune wato no wangla kwakna phamdi ga haina ko haina dro sugumba praman panthai gi mong da to wa hi ne base yom ko sa most repeated idioms azu ko to pull one step together aduga idiom se aina dictionary da su direct yaw da bani ko aina haining bam lai idiom se ma je ke dore praman phanthi oina sina bani hare fazable loni su hare adu ma je bam oina use story bra noun oina use story bra have su khangau ga dong ne ba ko dictionary da direct I da bani nang meaning du ma tu ina fa du ne ba ko yango to pull one step together have ge athadi kaim na te nana hana wakhan ji puning sang na hona rudra ba kariguma ama nangna ai sab sana fazana honarage gaina phirep ama lorog hona khalak pa horok pase sike do ba to full one step together ka web nang mentally focus to rudrama focus to roma de sabi hona ba hogalak pa tare new step ama galoina mado to pull one step together have ne se ba when use to ba ka web ka to calm oneself and begin to think or act and pungji fathari har khan se nangna fazana mathau wakhan khan ba ama su thabak pangthok pa horok pa ba ne nang je exam thaba gi hana care lo rudre ba hoisi fazana yu honarage da ga na phirem ama loroga wakhan ji chap chana decision ama loroga nan hona hokalakta di nang haidu sia you pull yourself together haine kanda barja mathang da pardo space haram draina sini ko yam maru ri se si khangna pa tare param di nang si yauraga nang sentence semba yadoi ne kanda bra after the failure in the CGL examination I pull myself together to crack the exam kaya no CGL to fail where matung dai jikadore I pull myself together to crack the exam do crack tong na bui da ai sap ya sana phirep lor hona ba hori haine understand doi ko use to hai gi da saman to be fair and square has keno sin adjective oina sin ni pukchen yam seng ba ha ba ne ba ko adjective adge is ne ko to be honest pukchen seng ba ha ba ne ba ko you have to be fair and square you have to be fair and square ko when you make friends ko yanda baisa nana marup tin na bada ke do ba nang je pukchen senga dong ne ha ne si adum apply to yadra word meaning je paro ata khango participles khango adu nang na sentence ta sum na sana nang na thoi ba day to day life si da nang na thok pa thodok sing da madu pencil ga example sagat pa hairo adu ta di english se adum vocabulary pan haibiya re dana aduni grammar gi rule masa pusin basu tam doi ne ba ko grammar haibisina lang ne ba aduga word meaning me amje nana khangi word me amje nam lei ne ba lang da lei lengsil laga koi phajaba lei pareng se madu maina phajaboi pareng se ma kadui ne gyan dai ko haisa next ta laksi ko me am yan tari na tro ta daga de anira halu so dum hay ko sky di ko yango by lips and bounds sai ba se ka heno kariguma ma tawba matam da thuna tawba adudi kariguma ma tawba gi mong ma tok tai bab ni ko tawba haisa bab ki mong ma tok ta di bab na thabak tawba hai bani thabak tawba mong ma tok ta di bab ta dibo adune bab o manner hai du si ne ba ko bab no thabak tawba mong ma tok ta pa se very quickly and rapidly thuna ta na hai badu kya na haisa by lips and bounds sem thuna ta tawba karigum tawba di yarba a ball from the blue hai na sina noun oi tare yam nangak pa karigum ama a complete surprise pungangak pa karigum ama for example nan sum imagitin chale khalo ne me sida je pot lai ler mo ne nga oidra na a complete surprise or oidra for example ni goina haije oi thoi do phone aduna hadi yam ngak pa nangona karigum ama angak pa madu a ball from the blue hai it will be a ball from the blue if you see Messi ko at bazaar da thare imagitin bazaar da thengna ra din nang ji Messi se angak pa moi de no do some example pisin me wane ko oi thoi do for some blow one's own trumpet abis musical instrument makal mane haribe musical instrument na sana khongjaba habane kai no sin min tawninge se isa yam thagat ban asai narcissist habam yawra da narcissist na
masa am thagat pami sak haigra daina egoist haigre ko sina bab oina sina duine ko sai duna common noun ngata ni masa am thagat pai thabak se masa thagat sabi thabak tu ke do blow one's own trumpet don't blow your own trumpet I don't like to listen again I'm turning dre I'm fed up with that madu khire ga habdo ha masa thagat ko turning dre ga khire ga habdo ne ko aduna press one se masa thagat pa to boast about their achievement mana to bang ma mayam du mal tang da sok thuk sabadu napan ga ka zabadu ne ko boss and napan ga ka badu ne gyan dai ko adun oblique piri se press one se ha ba ma na traga to boast about their achievement si ani jim da mo bi ai adun hayeng si ani sina tab khitang arthadi manaraga hoi wata on thor ko jum torok ne ko english ki di yan da raja adun concept seng na arth khang na pa badun khai phai ba simpha pu ya roi ba press one steps in answer oi di ba to ori oi wata on thori joro ba yan da raja ha mai matang da pangtha thagat pa mi ga na oi di english sentence explanation ji khitang changes torok pa jum ya ri ba ko yan dai ko mathang da yo burn the headset abji bam ni ko hana yenaram ba khatna sainaram ba yanaram da ba do yanarak tuna amuk santhi da hanjelak pa kuki ga mai te go ji yanadre ko amuk yasinara ga dige do burn the headset hai tu ne habidi to make peace santhi worak pa natra ga forget the quarrel khatna gi du ing thina gi du kau thong narak pa ha ba ne ba ko adu burn the headset ko bha one use to ko cook and bull story has a now no iduni kari ba thajani ngai leita bu wari ma maram chada ju chada ba ko nang na coaching laktre ne kai gi laktre no na han ma si laktre nang ma chin thi du ne sajila hai tu ne ba don't make a cock and bull story hai du ne na sajin ba wari du sara no taning de gara ka du ne me na ko cock and bull story hai de concocted story hai concocted oi ba sagat pa nang na ko hai di absurd story hai di logic oi da maram chada ba hai ba ne ko absurd hai ba di maram logic yauk da ba hai ba ne ko adu gumba phagi ta ridiculous oi budune adu gumba worry ha bani implausible life thajane ai leita ba use as an explanation or excuse nang in naran theduk ye un ya na ba nang kari gum sinari ba adu gumba thajane ai leita ba adu mo worry dune hadi semjin sajila nang haigat hajin badu khangi ko coaching lak kai gino adu tawe ada tawe gi hajil le angang ne am tawgon mo pothune se aduna adu ku and bull story ko ko sumana hare ko mathang da synonym meaning mana ba gidang la je ko si wonder hai pa bane ko bam ni stri ha ju bam ni stri ha di kano pandam leitra nga koi thulu sa thu bu do to bom khang da gi aswai bo ku cha thu pa se kano ko we wonder ko we stri ju ko stri ha ji ka tragedy nang asing mal nang sa pham thok bu na ta bi da another way da chat pa du ko hai di pandam lei bu potu na ta pandam lei ta bu du do ina chat pa du ne ko wonder hai pa ne ko aduna ta wonder hai da pa bane sina wonder sina wonder o gi khondok sat pane ko sina ngak padu nai yan dai ko sa adulterated abadi adjective ne ko ponyan sila ba bane contaminated abadi ke ba hana gi pot amagi magi pure oi riba magun do pure oi na leram ba asing mo leram do pocham nyan silaga impure hin badu ne contaminated ponyan sila ba bane adjective on use to ni ko sordid abadi ke no meaning ji ani su bane sordid ke ko adi lamsa sa ta immoral oi ba lamsa sa phatta ba adu puksen sing da ba dishonest oi ba se immoral hai bidi lamsa sajat phatta ba aduga dishonest puksen sing da ba immoral sordid hai aduga another meaning amadana mafam ji yamna ga dirty wara ga yeng bada nunga handa ba yanda braja adu jo sordid adum hai ko aduna mai di unpleasant yem da nunga handa ba comfortable oi da ba do ko dirty hai bidi mot pa filthy ase ju mochin ba hai bani ko yanda ko adage abandon si ba won sinai ne ko abandon ha bi ga thaji ke no thadok tu na sat ki ba nangna kana go ma dive ta nangna dive ta lori mi sa ama bu nangna punsi gi thadu amage halaro ge habi mong daga thadu sakhi ba se abandon ka we ba ko yare ko adon forsake si su thadu sat pa desert id nangi responsible lori ba mi do thadu madu nangna ka do logdana kya logdana na lip to gi badu ne ba ko adon thadu sakhi ba ngata ni moy homok si ko abandon forsake desert lip hai si yan dai ko se adon aina haliba meaning se according to the Oxford Advanced Learners Dictionary ko latest akoi mobile ya bu adum phajana nei na dia de ko ku meaning han bada ko yani imalon chap chan ta na ba ne ko halei ji ko adum yeng unoi na su dum yeng ya ne ba correction dum to ya ne ba ko refer to ge haraga di atai dictionary yeng no
Manipuri Sitology Dictionary adum sometimes Oxford Advanced Learners Dictionary adum thaina bem yawane ko aduna khwaidagi aina prescribe tawudodi kino Oxford Advanced Learners Dictionary se yandai ko adu mobile da app hapa yari dana aduma hapsilo du pau ko mathang da exit abadi ya abadu mina wa ma harak pad kai ma harak pad ya agree to have natro consent ya ba agree to ya ba accept adi ya ba natro adversity have the kaino punsigi awaba punsigi difficult situation nang na thengna ba punsida awana thengne da punsida thengna ba awana du ne ko adversity has adon misfortune have the bad luck have ne ko lebak thiba thodo as bad luck adom has ill luck lebak thiba thodo misery si punsigi awa fibam du ne loina mo yandai ko affluent have the kaino affluent have the adjective when used to ne ko aku ina kara khun ba duga living standard se khara thak wangna wa leiba se affluent oba ko ko adana prosperous oiba maji space ama pujingre sakhat pa ko wealthy lanthum leiba rich ina kara khun ba opulent oiba haji yam ina kara khun ba ju hai ko opulent ji yam very rich oiba do opulent oiba adum samana re ko se adona synonym da dike da we me mai kanari se word amadagi meaning me ama khang samana ba exit haiba se akhona agree to har ju are accept har ju are consent har ju are natra adon word me ama khangjili je adversity hadi punsigi thengna ba difficult situation du ne ba ko yanda ba se adu meaning me what me am khangjili jure dana sumana exam gi dana tras kana bane ko yengo sida antonym am lai antonym ha dana meaning opposite oiba thi we extravagant ko extravagant oiba di adjective ne ko daka ori ba sang dagi hen paisa jom siduk sina thokpa je paisa yam ne jom sina thokpa je extravagant oiba ko weba ko adu magi economical hadi liksin ba lik na to base adu adjective ne ko sia ani ma adjective ba adjective oita ni magi opposite watu sadum adjective te ita bani ko benign habadi kaino haitara yamna polite oiba yamna thousand haiba ko mi soktana ba migi phana ba khanba mis benign oiba ko ko adum maji thousand haiba kain oiba haitare polite oiba haitare ko kain ne polite oiba sine benign haisi magi di adjective ne ba sisu ko ai part of speech adum ina bu honari sini ko hostel ningarang ji hobu ke do ba tona te mi ga tona te na mari marang thanga ga mingo da complain yam togan ba mi ga ta yena ga dei togan ba mi je hostel loiba ka we ko moina adjective ni candid oiba habis ke no adjective ni sizu ko mi pukta leba waji doro mingo da sading da directly ngang thok pa je puksen seng da puksen ting ba mi si ni candid oiba je free frank oiba do ne ba ko debes sabedi ka na go mo da puk manga ni ko puksen seng ro ka rigum to ro puksen seng da na thaira ga leidu ni ko puksen seng da puk mang ba ga hai do ne ba ko Manipur da haladi ko kaning hadi kaino lamui zikare kaning animal hadana fox is kaning animal haji sing duine ba kari gom tok thorok da sing nadi tok duina adu fatta lo sing moina sing bu du su ke do ba fatta ba lo sing da sing ba sine ba kaning adana artful haji jo kari gom ba nangna nangi kari gom nangna pamjari potnam phangno hona ba da madu ke do ba asing ba haidana asing ba to asing mangang dana ga phangna ba hona ba du ne artful loisi ko sida adu maga meaning ma na ba da crafty ga hapsin ba yai Willy ga dum hapsin be sama na nga tani use samana yare ko mathang de insolent ha bading arang su yaw adjective ni yam thina mingon da root oiba yam thina respect what padu adu nature du kare ko oiba insolent oiba ko oidana mai di kare harni humble ha di mingon no lung satpa submissive oiba ha di keno submissive oiba adi meek oiba ga hapsin be yai MWEK makhoi di ke dora mi gi yena roi dawni submissive oiba meek oiba ha ji di ko makhoi di mathak thangba mi na ga harak pa simango na mari marang thang na mari marang yetana ho yagan baje si ke ko ba submissive oiba ka weba ko adi mannerly lamsa sa chumba courteous sabidi mingo na polite oiba si polite so samana re mane si ko mingo na no lungna chat pa si insolent oiba si na yam disrespect oina ko yam tina rude oina haidi mingo da yam tathi da oina ga tawbodu ko adum bane hare dana yare ko sia mathang da stingy abdi kaino kari guma yam lik po idune pithok po wara ga mingo da pot pithok po rasu ne pukchen seng na jom pithok ning da pi ga daw leir badu liksil laga taw se lik po mi dune ba ko pukchen chaw da lik po se a generous so mi di pi ga har jom thala pithok ra ne mai di ko ya de ga se habra adagi extravagant oi ba ha di ke dora asagi ma di jom to ni paisa di jom to we ha da ne adune ase bountiful ha ba di ke na full oi ba ha di bountiful ha di si jom to ba ko sang ham lai bhai dune si kaina sa
kano thokchilai si kai kino ere ko sa adagi adamant oibadi tv si kano thar da kari namuri bathala adamant oibadi kano adamant oibadi ngakkan ba ga adjective ne ko ngakkan ba yan dai ko sa hai mina tawguno hai ba ja dum taw leiba haina tana ya da ba hai thare ngakkan ba gi athasi ko nan ngak haigat pa arrogant oiba am lai gra aduna paisa fa khale na manga ka haigal na panga torpodo sing ngakkan ba jina tawguno hai ba je hongdu ya da ba sam haina tana ya da ba oiba se yan da brase adu element oiba ka wi ko yielding hajina ka doba mina hade saro ya tho ne ba ko gullible hajde apanga so ki mi je gullible oiba haji karma mino hai tara gadi mi gullible oiba hara gadi ko gi mina har me yagan ba apang sibi yagan ba mi ji oidune adu ma mi je flexible hajna hongdong je yani mina adu tawje har se oi tana ji yaba mi oide flexible oiba ko yan da brase mi tina ga hadi you have to be flexible flexible oi tare maramdi na manam tina ga ne as ai di si ai na haji natra di yaroi ga nan mu ulai di nata ba ko careless sai basne kaino adjective mi gi puni hul khangbi da ba mi game khan ato mi game khan da mi careless oi ba ko don't be careless don't make friend with careless persons ko careless oi mi ga tina ga no hai ne kyan da brate careless oi ba hai di kaino mi gi puni hul khang da ba mi gi minungsi khang da ba ato mi gi wa khan da ba tare ko or sensitive was the mi gi puni hul khang du ne ato pasing gi ko sympathetic minung si sawboi du ne concern hai da kana ko mami ato pasing wa khan wa bi ba mo gi khan bi ba du ne ko adan adjective mak ta ne ko yare ko me si gyan da ri ko mathang da spelling gi dam lao spelling gi da correctly spell what you we ko ad spelling asum ba da se number a gi quantitative hai ba de no adjective sang tak po oi ba hai ba ne ko akona quantity adi quality gun gum na tab quantity adi sang ne sang gum na masing gum ta ko ne ko adagi amak sida athangi question sidu correctly spell thi huye kai thare option में a gi rehearsal hai di ke no program gum mu ulam da awrai ba gi thabam tawi da hanjin soi gi drana mode awrai ba thabak to ke rehearsal ka we ko mathang da spelling gi most repeated manga ka ingo exaggeration hai bis ke no spelling ji am langan mani ko double g iris g amaka ki irak padum yagan mani ma si exaggeration na meaning ju khangjilo maroi na si statement natraga description ha bdune statement na mina ngam go warol do si mantri mandu na yam thogan bado tawji tawroi da yam henjin na hajin malai da na tawri na su ngang bana ma ma haidi aseng ba oiri badu gi henjin na ko hena ma na henjin na ga hal malan badu henjin na ma na ga haiba gi thab adum statement exaggeration oi ba ka oi ba ko mo statement exaggeration ka oi ba hallucination ha mental illness makhalamani laisu lai ta mi ma akoi mit mang the u bagi adu malaina makhalamane ba ko hallucination ha ji and dai ko antonyms ai gi lamsa sajat ta adu mina adu fai fate ha bana sing bagi warning do ne antonyms ha ji ko adu sacrosanct ha di adu ke mathi most important oi bana maram tina maru oi bana maram ga sense to we are oi da ba ko kyan da akoi na wahang pong to ru ya roi da ba ha di strictly sanagada boy ba tar hadi maru boy ba too important boy ba duna cannot be sense boy ba sacrilege asing ba pot natraga asing ba dharma gi mafam na sing ba ko ne sida khota da ne sida raga sai ngang na ga to bose adu gi activity to sacrilege ka we adun activity am ming ta the abstract noun we du ne ko sumana meaning ju khangjil lo adu ga ke do ba spelling ma gi di is ano exaggeration ga hai ba se sumai ta lo ne is ano ba kya da right ja no ma gi ne ai me am list me am pir ke no ma khara khara da pause have ne se hallucination sumai ne is ano ba ko kya da bra antonyms sacrosanct ano ba si hana toina hangrab ngak tani ko se amuk repeat la ka duine ba yare ko asmai da roga si bau tau sing asi gi de ko